Dobroveče, poštovani gledaoci. Priča o akcizama se ponovo zahuktava. Građani Bosne i Hercegovine će po svemu sudeći još jednom platiti ceh svojih nesposobnih političara. Crno na bijelo večeras gledate. Kome su potrebne akcize u BiH? Nepotizam bez granica u Republici Srpskoj. Po čijoj direktivi se građani Banja Luke ne upućuju na specijalističke preglede? Zašto međunarodna zajednica i pojedini domaći političari insistiraju da se autoputevi u BiH grade preko leđa građana? Da li će i kada biti usvojen zakon o dodatnim akcizama na gorivo? Kome i zašto to treba? Nema uvođenja dodatnih akciza na gorivo od 15 feninga po litri, ali se povećavaju akcize za putarine za 15 feninga po litri goriva, odnosno 18 sa uračunatim PDV-om. Ovo je posljednja odluka Savjeta ministara BiH usvojena preglasavanjem srpskih ministara. U prevodu to znači da će gorivo ipak poskupjeti ili, što bi se reklo, nije šija nego vrat. Radi se o manevru koji se može graničiti samo sa jednim velikim političkim spinom. Čitava namjera oko uvođenja povećanja cijene goriva za 15 feninga, a konto akciza, jeste namjera uvećanja javnih prihoda za opštu potrošnju. Pod firmom da će se navodno te pare ulagati u velike investicije, gradnju autoputeva, u stvari se uvodi samo jedan dopunski porez kojim građani treba da plaćaju uvećane troškove opšte države. Zašto je to tako? Bosna i Hercegovina i entiteti preuzeli su obavezu prema Evropskoj banci za obnovu i razvoj da će putarinu za autoputeve podići sa 10 na 15 feninga, dakle povećanje od 5 feninga po litri goriva. I to je jedina istina i to je jedina međunarodna obaveza Bosne i Hercegovine. Poslije je u dogovorima, pogotovo na nivou dva entiteta, premijeri Novalić-Cvijanović, napravljena priča kao da je to povećanje od 15 feninga plus odgovarajući dio PDV-a u stvari neka međunarodna obaveza pa se mora ispoštovati. Čini se da to svesrdno podržava sada i Međunarodni monetarni fond, čisto u cilju obezbjeđenja lakšeg vraćanja kredita od strane Bosne i Hercegovine, a sve na teret građana. Političari koji se zalažu za povećanje cijene goriva kroz dodatne akcize ili povećanje akciza za putarine nikako da objasne kako su u reformskoj agendi i pismu namjere MMF-a obećanih 5 feninga povećanja po litri goriva došli na 15 feninga. Nema ni objašnjenja kako su potrošena do sada kroz akcize ubrana sredstva za puteve i autoputeve. Podsjećamo, trenutno se na litar goriva plaća 5 feninga za održavanje puteva plus 10 feninga za izgradnju autoputeva. Na to treba dodati i porez za puteve koji se plaća prilikom registracije automobila. Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje BiH u posljednjih 12 godina samo preko goriva naplaćeno je više od 8 milijardi maraka za izgradnju autoputeva. Ako je prosječna cijena izgradnje autoputa u BiH u zavisnosti od terena 10 do 15 miliona maraka po kilometru, dolazimo do računice da smo do sada u BiH trebali imati bar 600 kilometara autoputeva. Imamo ih 3 puta manje, jedva 200 kilometara u oba entiteta. To znači da je nestalo oko 5 milijardi maraka. Poređenja radi, godišnji budžet Republike Srpske je oko 3 milijarde maraka. Za sav taj novac koji je netragom nestao, niko ne daje objašnjenje, niko ne odgovara, ali se poseže za novim nametom koji će u budžete donijeti nove milione, za koje vjerovatno niko neće znati kako se troše. Ovdje imamo jednostavno jednu političku maglu, jednu stvorenu atmosferu da akcize rješavaju sve probleme, a u suštini povećanjem tereta, poreskog tereta, napravit ćemo nešto drugo. Iako političari tvrde da neće doći do lančanog povećanja cijena, mi moramo znati da u troškovima transporta, uobičajenog kamionskog transporta kakav imamo u Bosni i Hercegovini i autobuskog prevoza, troškovi goriva učestvuju do 50% u poslovanju i ostvarenju rezultata, pa je neminovno sa 10% povećanja cijena goriva da se cijene transporta povećaju.
Pogotovo ako uzmemo još i strukturu roba koje se prevoze od trupaca i te niskovrijedne robe, koja ima ogromno učešće transporta u svojoj cijeni, dolazimo sigurno do posljedica da će ovo biti udar i na privređivanje, ali i na standard građana. Sigurno je da će se prosječna kilometraža vozila u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini prosječna godišnja smanjiti zbog povećanja cijene i moram reći još jedna opasnost postoji objektivna opasnost od smanjenja potrošnje goriva u pograničnim zonama, gdje smo do sad imali znatnu konkurentsku prednost u smislu cijena goriva po litri, koja sada postaje nezanimljiva za tu vrstu mušterija. Zabrinuti su i građani jer je u BiH odavno praksa da povećanje cijene struje ili goriva dovodi do lančanog poskupljenja svega ostalog. Boga mi, kako nam po ocjeni, čim gorivo poskuplja, za gorivo mi ide sve od prevoza, pa da ne kažem dalje, od prehrambenih artikala i tako ostalo. Pogađa i mene to poskupljenje, šta će? Država od toga živi. Pa ne znam, Boga mi skupuje, ja ne znam kuće više. Da li vjerujete da će se ta sredstva od akciza zaista utrošiti u prave svrhe kao što treba u ozbiljno? Pa ja mislim sad da hoće. A dosta sve je rađeno kod nas. Tako, momci moji. Da, doće do lančanog poskupljenja skoro svih proizvoda. Dakle, to je neminovnost. Drugi dio pitanja, da li će se uložiti u ono u što je rečeno, to ne znam odgovoriti, to će se vidjeti. Vidjet će se i kako će najnoviji zahtjev za povećanje akciza na gorivo proći u Parlamentarnoj skupštini BiH. Za usvajanje tog zakona lobira i međunarodna zajednica i to lobiranje dalo je rezultat. Za sada su poslanici SBB-a promijenili mišljenje. Podsjećamo da je već 5 puta taj zakon padao u parlamentarnoj proceduri. Tu je interesantno da je to rekord u broju dolazaka na parlament koji nije zabilježen vjerovatno, ako ne u regiji, ono i u širim razmjerama. Zakone o povećanju akciza, makar se one odnosili na putarine, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine neće u ovom trenutku podržati. Ako bude bilo onih koji su po principu papaka u Republici Srpskoj spremni da podrže akcize, imaće priliku da vide javnost u Bosni i Hercegovini. Što se nas tiče, mi imamo potpuno jasan i nedvosmislen stav tokom cijelog vremena rasprave u vezi sa poskupljenjem goriva, odnosno akcizama. Jednostavno stav je potpuno jasan, mi nećemo podržati ovakav vrstu pristupa, netransparentnost, dakle, postupci u kojima se praktično ne zna u što će biti trošena sredstva i mogućnost da budžeti iz tih sredstava dobijaju dodatna sredstva, a ne da dobije putna privreda. Ovom prilikom želim da se zahvalim i predstavnicima međunarodne zajednice, pogotovo gospodinu Vigemarku i američkoj ambasadorici Cormack, na jednoj medijaciji koja je imala za cilj da objasni važnost donošenja ovog zakona. Veliki interes međunarodne zajednice je da stabilizira političku situaciju u Bosni i Hercegovini, da obezbijedi ekonomski razvoj, da obezbijedi euroatlantski put, da obezbijedi transfer sredstava MMF-a, Evropske investicijske banke i drugi. Ja se nadam da ćemo imati parlamentarnu većinu, 4 puta je nismo imali, da ćemo ovoga puta imati parlamentarnu većinu koja će usvojiti ovaj zakon. Žalosno je da je međunarodna zajednica ovdje morala uključiti da bi neke stvari pojasnila, da bi nekim liderima bila jasna situacija šta ovaj zakon znači za Bosnu i Hercegovinu. Ono je najbolje da sami naši političari, da shvate da su ovo reformski zakoni koji ipak donose više dobra nego neki drugi stvari, jer neki smatraju da je s ovim poskupljenje goriva za građane da će pokrenuti određeni lanac poskupljenja. Treba gledati i drugu stranu, znači otvaranje novih radnih mjesta, infrastrukturna izgradnja, kroz infrastrukturnu izgradnju, kroz dobre puteve Bosna i Hercegovina ima veću šansu za brži razvoj. Podršku zakonu o povećanju akciza od početka daje SNSD. Tako je i ovaj put, bez obzira što je najnoviji prijedlog zakona došao iz međunarodne zajednice i što se za njega snažno zalaže SDA. Što se tiče vlade Republike Srpske, za nas je taj tekst zakona dobra osnova u kojoj bi mogli razgovarati. SNSD je bio spreman da ga podrže u parlamentarnoj proceduri. Mi smo izlazili 2 puta da glasamo za akcize i one su usvojene glasovima SNSD-a u Domu naroda i mislim da je velika šteta napravljena ukupno svima
zašto to nije urađeno u vrijeme još proljeća. Izgubljeno je ozbiljno vrijeme, izgubljen je ozbiljan novac, što govori o tome da je bila namjera da se prije svega onemogući bilo kakvi financijski prilivi Republici Srpskoj na projektima, kako bi vjerovatno neko, a prije svega Savez za promjene, pokušao da optuži vlast kako je nesposobna i kako ništa ne radi. Ne može se osporiti da Milorad Dodik i vlada Republike Srpske duže od 8 mjeseci rade na usvajanju zakona o dodatnim akcizama. U vremenu kada je taj zakon prvi put ušao u parlamentarnu proceduru, SNSD je bojkotovao sjednice predstavničkog vijeća zbog već poznate priče oko Šefika Džaferovića. Tvrdili su da ni zbog akciza neće na sjednicu. Nećemo pristupati naravno iz tog istog razloga. Mi ćemo vidjeti na koji način će se ta situacija odvijati. Mi želimo da vidimo odgovornost onih koji su preuzeli obaveze, koji su, znamo da imaju ozbiljne razgovore sa strancima i do mene je došla priča, otprilike ovako kaže ovi ljudi iz SDS-a, kaže eto mi bi glasali kad bi SNSD ušao unutra i glasao. Za razliku od njih mi ne moramo da dajemo nikome nikakve obećanje. Dodik je očigledno imao loše izvore informacija jer je SDS ostao pri stavu da ne glasa za povećanje akciza, bez obzira što se SNSD rame uz rame sa SDA i Šefikom Džaferovićem pojavio na sjednici i podržao zakon. Nakon debakla na glasanju pokušali su da preko noćne telefonske sjednice Savjeta ministara, bez znanja srpskih ministara, u parlamentarnu proceduru gurnu po hitnom postupku novi zakon, a u stvari identičan zakon, koji su usvojili u Vijeću naroda, u kojem SNSD sa SDA i HDZ-om ima većinu. Znate da bi se preskočilo nekoliko stepenica i sve ono što je očito bila namjera. Dakle, neki dan kad se predstavnički dom bavio tim pitanjima, odlučilo se za jedan novi postupak i mislim da je to sasvim u redu. Dakle, to je jedna sada ubrzanija procedura. Dakle, nema ovdje više redovne procedure. U suštini, u praktičnom smislu, kao da se sjednica predstavničkog doma neki dan nije ni desila. Vi sad imate novi prijedlog i opet je hitna procedura, Dom naroda usvoje po hitnoj proceduri, isto će tako ići u predstavnički dom i ja vjerujem da će se to desiti za par dana. Mislim da je to logičan potez s obzirom da smo dovedeni ovako blizu tih rokova. Dakle, Dom naroda je usvojio novi prijedlog zakona o akcizama koji jutros na telefonskoj sjednici usvojio Savjet ministara, imamo sjajnu priču. I onda je to došlo do Dom naroda koji je to završio. Sada taj prijedlog, molim, meni je smiješno zato što to ne poklapa se s vašom uređivačkom politikom. Smiješno je zato da neko zovne i kaže Savjet ministara šta treba da radi, a vi to ne primijeti. Smiješno je zato što za dan kada 2 dana nakon što je propalo u predsjedničkom domu dolazi novi prijedlog koji odmah ide u proceduru bez ikakvih poslovničkih i drugih. Smiješno je svašta. A samo vi ne vidite to smiješno. Vi pokušavate ovdje da samo u Republici Srpskoj vidite probleme. Dakle, nema problema. Ja sam obavješten da tamo postoji većina koja će u predstavničkom domu. Ovaj novi zakon koji je danas usvojen u ponedjeljak ili utorak staviti na dnevni red i usvojiti. Zato se smije. I ponovo se pokazalo da je Dodik loše obaviješten. Zakon je opet pao u predstavničkom vijeću, bez obzira na podršku SNSD-a, čiji su poslanici došli u skupštinske klupe, iako je Dodik lično tvrdio da to nikad neće uraditi. Kako to ušlo nije izašlo? On su tamo izabran, on tamo egzistiraju, rade. Mi smo ušli i u predstavnički dom zato što je to u interesu Republike i mi želimo da poboljšamo financijske stavke na računima Direkcije za puteve, autoputeva, ovim ćemo povećati poljoprivrede i zdravstva. Tako da će svi biti u plus po 10, 15, 20 miliona. Svoje mišljenje o ulasku poslanika SNSD-a u skupštinsku salu pokušala je da da i premijerka Cvijanović. Uopšte nemam šta da mislim. Mi smo svoj dio posla, ja to uporno govorim, odradili davno i čak pokušali da pomognemo ovim ljudima na nivou BiH koji su poprilično neozbiljni, neodgovorni i ne funkcionišu, iskreno rečeno. Dakle, naša uloga u svemu tome bila je da ne propadne reformska agenda i da ne propadne aranžman sa MMF-om. A treća stvar, moram da kažem, je i to da isteramo stvari na čistac. I mi smo isterali stvari na čistac i sad se tačno zna kako stvari stoje na nivou BiH, a i kakve su to partije koje čine gore vlast, u kakvim su odnosima i konačno da pokažemo da te institucije na nivou BiH ama baš nikako ne funkcionišu. Za razliku od institucija Republike Srpske koje funkcionišu odlično. Da li bi Srpska mogla da funkcioniše bez kredita, pitanje na koje Cvijanović ne odgovara, ali vjerovatno i sama zna da ne bi. Pitanje je i kako sada funkcioniše, jer se svake godine zbog sve većih kreditnih zaduženja i sve veće tranše koja se vraća, smanjuje povrat PDV-a u lokalne zajednice.
O tome u vladi ne razmišljaju, kao što ne razmišljaju ni o racionalizaciji budžetske potrošnje ili uopšte potrebi izgradnje autoputeva u Srpskoj. Poznato je da od autoputeva nema velike koristi za lokalne zajednice kroz koje oni prolaze. Za opštine i gradove mnogo je korisnija izgradnja modernih magistrala ili takozvanih brzih cesta, a pritome je to za državu jeftinije. Ja sam imao nedavno jednu polemiku oko koncepta gradnje i rečeno mi je da je brza cesta koja ima geometriju autoputa i zaštitne pojaseve autoputa, znači zauzima otprilike isto zemljišta, navodno je samo 40% jeftinija od autoputa. A kad uzmete da su autoputevi bilo koje kilometraže, to je 10-15 miliona evra po jednom kilometru saobraćajnice, pa vi sračunajte šta sa tih 40% na samo jednoj dionici možete da investirate od poljoprivrede, industrije i tako dalje u zapošljavanje, pa ćete vidjeti da to nisu naivni brojevi. Mislim da prisustvujemo jednoj megalomaniji političara. Megalomanija je udružena sa velikim neznanjem i naravno nijedne analize nema, niti je predstavljena uprko zalaganju. Evo sada najnovije mi je u parlamentu BiH da se o tome govori na osnovu činjenica i analiza. Mi imamo samo priču, gradit će se i ništa drugo. Da su vladama na raznim nivoima vlasti samo bitne akcize koje će preko leđa građana donijeti još koji milion u budžet, svjedoči i činjenica da o ostalim uslovima MMF-a i reformske agende niko i ne govori. Ti zaboravljeni, ali još uvijek važeći uslovi su Zakon o Agenciji za osiguranje depozita, koji je klasičan prenos nadležnosti sa entiteta na BiH, te restrukturiranje, odnosno privatizacija 2 telekoma u Federaciji BiH. Komisija za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti u Republici Srpskoj utvrdila je da ministar poljoprivrede Stevo Mirjanić nije bio u sukobu interesa kada je svoju kćerku zaposlio u Fond za zaštitu životne sredine i energetske efikasnosti Republike Srpske. Komisiji nije sporno ni to što je upravo Mirjanić bio u upravnom odboru fonda u koju je zaposlena njegova kćerka. Tako se nastavlja praksa da zvaničnici zapošljavaju svoje srodnike u javne institucije, a da to kontrolnim organima uopšte nije sporno. Nepotizam pri zapošljavanju u Republici Srpskoj prolazi bez sankcija institucija koje bi trebalo da ga kažnjavaju. To pokazuje i novo mišljenje Republičke komisije za sprečavanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske. Prilikom zapošljavanja ćerke Zrinke Ivanković u Fond za zaštitu životne sredine, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Stevo Mirjanić nije bio u sukobu interesa, navodi komisija. Rješenje je potkrepljeno neobičnim razlozima da je Mirjanić dan prije zapošljavanja podnio ostavku u upravnom odboru ovog fonda, da Mirjanićeva ćerka Zrinka Ivanković ima 16 godina radnog staža, da je samostalna osoba, ali i da je samoinicijativno podnijela prijavu za zapošljavanje u Fondu za zaštitu životne sredine i energetske efikasnosti Republike Srpske. Na osnovu prikupljenih dokaza primjenom zakona vodeći računa o privatnom interesu u odnosu na javni, te da gospođa Zrinka ima 16 godina radnog staža, samostalnu bračnu zajednicu, te očito se nije pokazao interes oca za njeno zaposlenje u fondu, a svojim ponašanjem u toku postupka, ostavkom koju je podnio poštujući principe djelovanja i ne kršeći zabranjene aktivnosti, komisija je utvrdila da Stevo Mirjanić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u vladi Republike Srpske, nije u sukobu interesa. Narodni poslanik Adam Šukalo, koji je Republičkoj komisiji za utvrđivanje sukoba interesa podnio inicijativu za utvrđivanje eventualnog postojanja sukoba interesa, kaže da je ova odluka ismijavanje javnosti i građana Republike Srpske. Moram reći da je ovo skandalozno, da je ovo ismijavanje, da kažem, kompletne javnosti Republike Srpske, a prije svega mladih ljudi koji su školovani, nezaposleni i svega onoga što se desilo u ovom slučaju. Skandalozno je prije svega činjenica da se u čitavom praktično javnom sektoru, mimo državne službe, može zapošljavati na taj način da se ne mora uopšte raspisati konkurs i da je dovoljno da dođete u poštansko sanduče i ako ste ćerka ili supruga ministra i da ubacite samo inicijativnu
prijavu, odnosno molbu za posao koji nigdje nije oglašen na bilo kojem mjestu da je raspisano uopšte to radno mjesto i da je ono slobodno. U ovom slučaju ćerka gospodina Mirjanića je zaposlena na taj način, također i supruga gospodina Savanovića koji je ministar za rad i zapošljavanje u Republici Srpskoj. Komentar ministra Steve Mirjanića na mišljenje Komisije za sprečavanje sukoba interesa nismo uspjeli dobiti, jer se na telefon nije javljao. Adam Šukalo navodi da su razlozi za neutvrđivanje sukoba interesa koje je navela Komisija u najmanju ruku smiješni. Većina činjenica kojima Komisija potkrepljuje mišljenje da nema sukoba interesa, kako tvrdi, upravo dokazuje nepotizam i da je ćerki ministra Mirjanića bio omogućen poseban tretman pri zapošljavanju. Ono što je skandalozno također u ovom obrazloženju je to da se ministar Mirjanić pohvaljuje zato što je podnio ostavku na mjesto člana upravnog odbora dan prije nego što će njegova ćerka da zasnuje radni odnos u fondu gdje je on bio član upravnog odbora. Procedura je naravno bila završena u onom mandatu dok je on još bio član upravnog odbora, ali evo, to je ova komisija sebi dala za pravo čak i da pohvali kao jedan visoko moralni čin, a praktično kompletnoj javnosti, prije svega mladim ljudima u Republici Srpskoj koji su nezaposleni, da se nasmije grohotom u lice. Država je, smatra Šukalo, na ovaj način svim obrazovanim i stručnim ljudima dala do znanja da joj nisu potrebni, jer zapošljava djecu ministara iako nemaju stručne kompetencije za određeno radno mjesto. U isto vrijeme oni koji bi kvalitetno mogli da obavljaju svoj posao i doprinesu boljem radu institucije nemaju priliku da se dokažu, jer je ona ustupljena djeci i rodbini republičkih zvaničnika. Ta nakaradna praksa u ovom slučaju se odnosi da je sve moguće ako ste ćerka recimo ministra, pa je moguće da završite privatni fakultet za kozmetikologiju, pa da upišete na državnom fakultetu gdje vaš otac vedri i oblači master, odnosno da postanete magistar za agrobiznis, čitavo vrijeme da radite u oblasti osiguranja, a onda opet, da kažem, svojevoljno ubacite molbu za zasnivanje radnog odnosa i preko noći se zaposlite u državnom fondu bez javnog konkursa, bez bilo čega i bez bilo kakvog iskustva iz te vrste oblasti i bez bilo kakvog znanja u vezi posla koji se tiče toga. Nažalost, zapošljavanje ćerke ministra Mirjanića u Fond za zaštitu životne sredine i energetske efikasnosti nije usamljen slučaj. Svoju djecu i najbliže srodnike u javne institucije je zaposlio veći broj zvaničnika, visoki funkcioneri SNSD-a Nebojša Radmanović i Dušanka Majkić, ministar rada Milenko Savanović, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović, ministar financija Zoran Tegeltija, kao i predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović. Njen sin Filip Cvijanović je zaposlen kao pripravnik u Elektroprenos BiH 2014. godine. Iako je imao najmanji prosjek ocjena u odnosu na ostalih 12 kandidata koji su se prijavili na to radno mjesto, izabran je kao prvi na listi kandidata sa najvećim brojem bodova, od kojih su presudni bili oni koje je dobio na intervjuu od članova komisije. On je diplomirani građevinski inženjer koji završava također i svoj magisterij u Beogradu i kombinuje posao sa završetkom tog studija i ja ne znam zašto bi bilo problem da uopšte se dijete bilo kojeg pojedinca prijavi na konkurs, bude tamo izabrano, a da pritom rukovodstvo te kompanije uopšte ne zna čija su to djeca. Ovakvo stanje je posljedica loših zakonskih i podzakonskih regulativa koje dozvoljavaju da lični utisak funkcionera u javnim institucijama i preduzećima bude presudan pri zapošljavanjima, upozoravaju iz civilnog sektora. Prilikom primanja u radni odnos u Republici Srpskoj, direktori javnih ustanova i preduzeća često uopšte nemaju obavezu raspisivanja javnog konkursa. Tamo gdje postoje javni konkursi, u 57% slučajeva intervju sa kandidatima presuđuje pri zapošljavanju, a odlučivanje se svodi na ličnu procjenu članova komisije, tvrde u centrima civilnih inicijativa. U prosjeku u 57% slučajeva, dakle, intervju je bio presudan. Možemo primijetiti da je u Republici Srpskoj nešto bolja situacija, ali dalje je to jako velik procenat onih koji su rekli da intervju nosi od 50 i više bodova prilikom zapošljavanja, dakle u Republici Srpskoj u 44% anketirane institucije. Naravno da tu smatramo da je velika anomalija postojećeg zakonodavstva i da je to veliki problem, jer se na taj način
ostavlja mogućnost da lični utisak jednog člana komisije može biti apsolutno drugačiji od drugog i imali smo slučajeve dakle, gdje ista osoba na isti odgovor dobije maksimalan broj bodova od jednog člana komisije, a od drugog minimalan broj bodova. Dakle, uticaj intervjua se apsolutno mora smanjiti kao takav u odnosu na ostale kriterije i indikatore prilikom zapošljavanja. U preduzećima intervju apsolutno ima primat prilikom zapošljavanja, kao što rekoh, menadžment, a najčešće samo jedna osoba, to je direktor u javnim preduzećima odlučuje ko će biti zaposlen. U nevladinom sektoru upozoravaju da je posljedica rodbinskog i stranačkog zapošljavanja loš rezultat rada javnih institucija, jer se u iste zapošljavaju podobni, a ne stručni kadrovi. U začaranom krugu nepotizma i političkih zapošljavanja najviše trpi država, jer su rezultati institucija i dalje na niskom nivou. Zbog toga naravno onda trpe uvijek sam taj proces i kvalitet onih ljudi koji se na kraju imenuju i zaposle. Ako stavite prednost na stranačku funkciju ili na nekakve rodbinske i druge veze, naravno da onda se ne osigurava da osobe koje su imenovane na te pozicije i koje su zaposlene imaju i potrebne kvalifikacije. Zbog čega nam je naravno i stanje, posebno kad pričamo o javnim preduzećima, takvo kakvo je, ali jer stranački interes je nažalost ispred javnog interesa. A kada govorimo o sukobu interesa, jesmo dakle ukazivali i posebno u prethodnom periodu kroz konkretne primjere ne samo sukoba interesa u procesu imenovanja, već i u procesu sklapanja ugovora o javnim nabavkama i sl. Skandalozno je da organi za utvrđivanje sukoba interesa ne pronađu ništa sporno, čak ni tamo gdje je postojanje sukoba interesa očigledno. To dokazuje da je podhitno potrebno mijenjati zakone koji regulišu ovu oblast, upozoravaju iz civilnog sektora. Najveća tragedija u ovom svemu je što je obrazloženje zaista korektno. Jer oni tu kažu da ništa nije urađeno što nije u skladu sa zakonom. To je samo pokazatelj da taj zakon treba mijenjati. Glavna služba za reviziju javnog sektora je dala preporuku da se taj proces mijenja. Zapošljavanje najbližih srodnika u javne institucije je popularna praksa među zvaničnicima u Republici Srpskoj. Svi javno tvrde da treba razvijati realni sektor, ali svoju djecu najradije zapošljavaju na teret budžeta, a oni koji se zaposle rodbinski i stranački za svoj rad po pravilu ne odgovaraju instituciji, nego onom koji ih je doveo na to radno mjesto. Kroz selo Slivnica, udaljeno od Trebinja 15 km, prolazi linija razgraničenja između Republike Srpske i Federacije BiH, utvrđena Dejtonskim mirovnim sporazumom. Dio imanja pripada gradu Trebinje, a dio opštini Ravno. Dešava se čak i da mještani ni sami nisu sigurni kom entitetu pripadaju. Linija razgraničenja utvrđena Dejtonskim mirovnim sporazumom podijela je selo Slivnicu, pa su crkva, škola i jedna kuća u Republici Srpskoj, dok se druga domaćinstva nalaze u Federaciji BiH. Međutim, apsurdima tu nije kraj, jer zvanična granica prolazi bukvalno kroz kuće, imanja, okućnice, štale, tako da se jedna nekretnina nalazi u oba entiteta. Stanovnici Slivnice u šali kažu da im gosti mogu birati između soba koje se nalaze u Republici Srpskoj ili Federaciji, da im je podijeljeni dnevni boravak, ali situacija nije uvijek za šalu. Selo Slivnica udaljeno je od Trebinja 15 km, od Ravnog oko 100, a jedini put vodi preko trebinjske teritorije i radi se o slijepom putu. Pored toga, taj kraj okružen je minskim poljem. Pa selo Slivnica se zove prije rata. To je bilo selo koje je pripadalo opštini Trebinje. I tu je živio živalj, stanovnici, ovo što je bilo i odavde i do Glavska iza brda gore. I Rupni do iza Gradinje i sva ova sela tu, to je pripadalo opštini Trebinje. Niko nije bio neko, šta ja znam, mogu li to da kažem, a i mogu, to je tako. Tu je bio isključivo pravoslavni srpski narod. Živio u svim tijem selima. Ne zna kome je smetalo. Posle rata ovi dijelovi neki su pripali Federaciji. Nije neki, nego glavna sela i glavni tereni, to je pripalo tamo. Ovdje ide granična linija. U Republici Srpskoj, opštini Trebinje,
imamo u Čeda Marinovića kuću, imamo školu i imamo crkvu koja je iza kamereta. To su dijelovi. Preko ove kuće moje vata neka granična linija i ona se nalazi kod ovoga stuba. Znači, komplet cijelo selo je federacija. Ovo je slijepi put od glavnog puta od Trebinja što dolazi ovdje. Nema dalje. A federacija, to je ravno, to je, šta ja znam, Čapljina 5 od 9, nije Čapljina, dolje oni. Neum, on treba da ide neko da dođe, ili hitna pomoć, a dok on dođe treba mu 2,5 sata, 3, šta ja znam, da treba nekome, on treba doći i ulazi u Republiku Srpsku. Tako i policija, tako sve živo. Ovi u Trebinju, naši, oni dođu kad treba. I oni uradi njima svaka čast, i vatrogasci, i policija, i civilna zaštita, i mine su skroz oko sela, sa svijet, i na ovu stranu, i na ovu ispred. Te stvari. Oni urade to, ali kad su neke stvari možda u pitanju druge, kaže federacija. To je federacija, oni nemaju pravo da nešto rade, tu ovo je ono. Mještani račune za struju plaćaju u Trebinju, pojedine dokumente moraju ovjeravati u Ravnom, a nije retkost da se nemaju kome obratiti pošto su nadležnosti podijeljene između entiteta. Žalosno na današnje vrijeme, mislim što se tiče ovdje, pripadamo, kažu, Ravnom, od Ravnoga je 100 km, do Trebinja 15 km, ovdje doplata 5 km, luft linije, domlina, mislim, sve to, ne znam zašto, nikako. Da izvadite neku potvrdu da idete u Ravno, trebate platiti taksu ili upali svoj auto pa ići 100 km tamo, 100 ovamo. U Trebinju je bilo prije 15 km, to je bilo, mislim, sasvim normalno. Sada zovete hitno, morate zvati Ravno, a ovdje Trebinje je 15 km, mislim, čovjek mora umrije dok ovi dođu, što bi ovi došli, ne znam. Linija razgraničenja utvrđena je Dejtonskim mirovnim sporazumom, ali mještani smatraju da bi se Ravno i Trebinje trebali dogovoriti i olakšati stanovnicima život u selu, gdje bez obzira kome pripadaju moraju mukotrpno raditi kako bi opstali. Kažu, sasvim logično bilo bi da pripadaju Trebinju, a ne vide ni zašto bi bio problem pomjeriti granicu svega nekoliko metara. Kako nije neobično i to je čudno i to je trebalo da se riješi. To je trebalo neki dogovor da uradi Republika Srpska, Federacija, Trebinje i Ravno, te dvije opštine, da se dogovore, da se to ispravi, da mi prepadamo ovo selo koji tamo, zato što nema izlaz. Nema tu. Policija treba da ide u Trebinje iz Ravnoga, da dođe u Trebinje, da dođe ovdje. A ima policija Republike Srpske naša, u Trebinju, tu je 15 km. A tamo u Ravno, sada idem u Ravno odavde, ili da on dođe tu, ima 68 km od glavnog puta dolje. A tu ima 15. Znači, po Bogu i po sveme i po knjigama i šta ja znam, mi smo pripadali tamo, Trebinju. Ovdje je Svor bio udario granicu na završetku asfalta, sad kažu da je negdje dolje 700 metara, je li, nije li, ja pojma nemam. Prolazi, kaže, kroz jedna soba u Federaciji i druga u Republici Srpskoj. Pa jes, tako je to, tako je zvanično, kažu, ta administrativna granica, koliko to vrijedi, koliko je, tako je, kako je, ne možemo ništa mi mijenjati mali. Bilo bi dobro da je to ili na jednoj ili na drugoj strani selo, po ovome kako pripadamo, bolje bi bilo da je pri Trebinju nego da je pri Ravnom. U Slivnici živi 15 mještana, a sem razgraničenja između Republike Srpske i Federacije, ovo selo udaljeno je manje od 2 km vazdušne linije od Evropske unije. Ambulante porodične medicine u Banja Luci imaju direktive Doma zdravlja da što manje pacijenata šalju na dalje specijalističko liječenje, saznaje BN televizija. To su nam potvrdili u strukovnom sindikatu doktora medicine, a djelimično i u Banja Lučkom domu zdravlja. U Fondu zdravstvenog osiguranja to demantuju. Ambulante porodične medicine u Banja Luci imaju direktivu Doma zdravlja, odnosno Fonda zdravstvenog osiguranja, da što manje pacijenata, korisnika usluga porodične medicine šalju na dalje specijalističko liječenje. To nam je potvrdilo nekoliko pacijenata različitih ambulanti porodične medicine u najvećem gradu Republike Srpske.
U ambulantama porodične medicine pravdaju se, tvrde pacijenti, da im je strogo napomenuto da smanje broj pacijenata koje šalju na dalje pretrage, jer je na višim nivoima liječenja od primarnog ogromna gužva. To je jasna potvrda da je zdravstveni sistem Republike Srpske pred kolapsom i da se stanje u zdravstvu godinama konstantno pogoršava, kažu u strukovnom sindikatu doktora medicine. To govori o jednoj velikoj presiji na doktore, ogroman broj pacijenata, mali broj ljekara. Drugo, svi ti ljekari, kad kažem svi doslovno, pogotovo stariji su sagoreli u svom radu i imaju određenu vrstu bolesti, što se pokazuje svakodnevno. Jednostavno, na neki način se ljudi ucijenjuju za svoj rad. To je svakodnevna pojava. I jednostavno, ljudi su prepušteni na milost i nemilost sa te tri strane. Upravo zato niko ne poštuje normativ gdje fino i jasno precizno kaže koliko može jedan ljekar u porodičnoj medicini da pregleda pacijenata. U tom sindikatu napominju da su oni već upozoravali na pogubnost ovakvih odluka, potvrđuju da je situacija ista u čitavoj Republici Srpskoj, odnosno svim domovima zdravlja i svim ambulantama porodične medicine. To je jasan pokazatelj da jednostavno nema dovoljno novca za nesmetano funkcionisanje zdravstvenog sistema, kažu u strukovnom sindikatu doktora medicine. Ljudi su u jednom klasičnom mobingu, odnosno u jednoj presiji sa tri strane. Prva strana jeste od strane pacijenata koji imaju pravo koje im je dao fond s jedne strane i koje trebaju ljekari da ispoštuju, s druge strane poslodavac koji traži da se maksimalno radi, da nema gužve, da što veći broj pacijenata se uradi i fond s treće strane gdje vrši pritiskom sa raznim pravilnicima, odlukama da se što manje skupih lijekova propisuje, da se što manje pacijenata šalje specijalistima zbog odliva sredstava. U Banja Lučkom domu zdravlja nisu nam direktno priznali, ali ni demantovali postojanje problema o kojem pričaju pacijenti i sindikat. Oni tvrde da su ambulante porodične medicine osposobljene da rješavaju različite zdravstvene probleme, a da porodični doktori, kada utvrde da stanje pacijenta zahtjeva konsultativni pregled drugih specijalista, pacijente ju upućuju na dodatne preglede i dijagnostiku. Tvrde da broj pacijenata nije ograničen, ali je jasno da ograničenja ipak postoje. Porodični doktori su odgovorni za zdravlje pacijenata i upućivanje na viši referalni nivo zdravstvene zaštite određen je isključivo zdravstvenim stanjem i potrebama građana i nije ograničen. U ugovoru sa Fondom zdravstvenog osiguranja Republike Srpske preporučeno je da broj upućenih pacijenata sa primarnog nivoa ne bude veći od 30% jer se većina zdravstvenih problema građana može riješiti u ambulantama porodične medicine, te bi se na taj način rasteretili specijalisti sekundarnog i tercijalnog nivoa koji treba da se bavi komplikovanijim medicinskim problemima i liječenjem građana. U Banja Luci radi 27 ambulanti porodične medicine, neke od njih su pred gašenjem zbog nedovoljnog broja pacijenata. BN televizija o tome je ranije izvještavala. Fond zdravstvenog osiguranja međutim negira da je domovima zdravlja u Republici Srpskoj i ambulantama porodične medicine iz ove ustanove sugerisano da smanje broj pacijenata koje upućuju na dalje specijalističke pretrage i liječenja. U fondu su u pisanom odgovoru rekli da niko ne uskraćuje pravo na liječenje pacijentima u Republici Srpskoj. Jedino upozorenje koje je Fond zdravstvenog osiguranja nedavno uputio domovima zdravlja odnosi se na to da za vrijeme bolničkog liječenja pacijenta porodični doktor ne može da izdaje uputnice za ambulantne preglede tog pacijenta. Dakle, dok pacijent leži u bolnici, sve potrebne preglede treba da mu obezbijedi ustanova u kojoj leži, a ne da se ležeći pacijent upućuje porodičnom doktoru da bi mu se, na primjer, izdala uputnica za magnetnu rezonancu ili neki drugi pregled, čime se maltretira pacijent, njegova porodica, a stvaraju se i dodatni troškovi ne samo za pacijenta, već i za fond. U fondu pojašnjavaju da dok pacijent leži u određenoj bolnici, sve potrebne preglede treba da mu obezbijedi ustanova u kojoj leži bez nepotrebnih ponovnih upućivanja porodičnom doktoru zbog novih uputnica. Tvrde i da je moguće da je njihova sugestija u pojedinim ambulantama pogrešno protumačena. Ministar zdravlja Dragan Bogdanić ne vjeruje u priču da se pacijentima uskraćuju bilo kakva prava, ali potvrđuje da su uštede neophodne. Ne mislim da je fond ovako imao namjeru da to predstavi kao što ste vi predstavili, nego jednostavno da to cijelo vrijeme i govorimo, tražimo svih koji su u zdravstvenom sistemu da provode i mjere racionalizacije i mjere štednje, ali sve do momenta dok ne nanose štetu pacijentu. Znači sve mjere štednje koje će nanijeti štetu pacijentu, svakako nismo za njih i nećemo ih probati. To je samo jedan od pokazatelja da ovaj zdravstveni sistem je neodrživ, da on počiva samo na zdravstvenim radnicima, na njihovoj dobroj volji, odnosno njihovom dobrovoljnom radu
jer to niko ne bi drugi radio. Ali i to je već pri kraju, ljudi su bolesni, ljudi su u depresiji, ljudi odlaze, pitanje je samo trenutka kad će doći do urušavanja. U Fondu zdravstvenog osiguranja izričito u odgovoru na naša pitanja tvrde da nisu tražili da domovi zdravlja smanje upućivanje pacijenata specijalistima. U Banja Lučkom domu zdravlja su nam rekli da kada porodični doktori utvrde da zdravstveno stanje pacijenata zahtjeva konsultativni pregled drugih specijalista, oni ih i upućuju na dodatne preglede i dijagnostiku u skladu sa njihovim zdravstvenim stanjem i pravilima medicinske struke. Dok postoji potreba za uštedama, kako tvrdi Bogdanić, u planu su već višegodišnja ulaganja u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske. Klinički centar najveća je zdravstvena ustanova u Republici Srpskoj i svakako da su mu hitna ulaganja neophodna jer su svakodnevne pritužbe pacijenata o dugim listama, pokvarenim aparatima i nedostatku najosnovnijih sredstava za rad, o čemu su pričali i doktori, a o čemu je BN televizija također u nekoliko navrata izvještavala. Danas smo ovdje razgovarali o tim novim sadržajima, to traži nove napore i ulaganja. Postojeći kapacitet koji se nalaze dole u centru grada bit će prenešeni ovdje, već u proljeće, ili tako? I razgovarali smo ovdje kako izgraditi u toku iduće godine, kako izgraditi kardiohirurgiju, ili tako? Sve su to stvari koje naravno su neophodne i mi smo danas ovdje tragali za načinom na koji ćemo obezbediti da klinički centar nesmetano funkcioniše. Bivši ministar zdravlja Slobodan Stanić napominje da je stanje u zdravstvu Republike Srpske vrlo loše, a da su dugovi zdravstva ogromni, čak i onoliko koliko priznaju u ministarstvu i vladi. Tako smo došli u situaciju da nam, evo recimo sad klinički centar javno po izjavi ministra ima obaveze 256 miliona, ukupni zdravstveni sistem više od 1,1 milijardu, s tim da treba reći što se vrlo često zanemaruje jer se pokušava stvoriti slika nekih velikih gradnji u zdravstvu. Te gradnje su mimo ovog duga, sve su na kredit i sve su sa grace periodima od 5, 7 do 10 godina, znači to će nekad neko plaćati, s tim da za čitav grace period idu kamate na taj iznos. U Republici Srpskoj trenutno je vrlo upitan funkcionalno isplativ opstanak određenog broja ambulanti porodične medicine koje su dio sistema primarne zdravstvene zaštite. Samo u Banja Luci zatvaranje prijeti određenom broju prigradskih i seoskih ambulanti zbog nedovoljnog broja pacijenata, a vrlo je moguće da fond smanji izdvajanja za finansiranje timova medicine doma zdravlja, jer po popisu Banja Luka ima manje stanovnika od ranije projektovanih. Šta dio akademske zajednice predlaže kao rješenje za Kosovo i Metohiju? Kada će biti završen nacrt deklaracije o zaštiti identiteta i interesa srpskog naroda? Kako je Bloomberg ustanovio da Srbija ne treba da ide na listu poreskih rajeva? To su centralne teme kojima su se bavili mediji kao i cjelokupna javnost protekle sedmice u Srbiji. Da je u Srbiji zdrav finansijski sektor potvrdio je i Bloomberg konstatacijom da zvanični Beograd ne treba da ide na listu poreskih rajeva. Svaka država koja je ozbiljna nastoji da koliko je moguće kontroliše odliv kapitala u te zemlje i oporezuje poslovanje ili uplate ako se vrše firmama iz tih zemalja. Sama pojam kompanija, offshore kompanija, podrazumeva da te kompanije ne posluju u zemljama gde su osnove, da im je sedište, već samo sa drugim zemljama. To je inače propisano našim zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma. Imajući u vidu odredbe zakona o porezu na dobit pravnih lica, ministar finansija je utvrdio listu zemalja sa preferencijalnim poreskim sistemima. Tu je 51 zemlja koje neke su od njih potpuno nezavisne, a neke imaju neki oblik, da kažemo, zavisnosti. Ono što je interesantno da tu spada, na primjer, iz Evrope ostrvo Man pored Škotske, zatim Lichtenstein, San Marino, Monako, onda recimo tu je iz Azije Bahrein, Hong Kong, iz Amerike Holandska Gvajana, Jersey, zatim daleka ova ostrva kao što su Božićna ostrva, zatim Bahami, Barbados, dobro to je Srednja Amerika, onda Britanska Devičanska ostrva, mislim to je već poznata stvar, Dominikanska republika u Srednjoj Americi,
Gvajana, također u Srednjoj Americi, Gibraltar, također u Evropi, Liberija u Africi, u ostalom poznato je da su liberijske zastave na brodovima najjeftinije na svetu. Dakle, odatle verovatno potiče i ova ideja da se kapital seli tamo gde je da kažem, jeftinije oporezivanje, najmanji su porezi. Panamska i Rajska ostrva svakako su važna za poslovanje vlasnika kapitala, ali ključno ekonomsko pitanje u Srbiji je reforma javnih preduzeća. Ono što u proteklom periodu nije urađeno, to je restrukturiranje velikih javnih preduzeća. Na tom planu je jako malo realizovano, možda nešto u železnicama, međutim kad je u pitanju Elektroprivreda Srbije, Srbijagas i neka druga velika preduzeća, tu nam tek prestoje aktivnosti. Restrukturiranje velikih javnih preduzeća zajedno sa reformom javnog sektora, a po tim podrazumevam i reformu obrazovanja i reformu zdravstva i nastavak reforme penzionog osiguranja, jeste uslov za postizanje dugoročne stabilne pozicije. Mi danas imamo stabilnu poziciju javnih financija, ali ona je više rezultat kratkoročnih mera fiskalne konsolidacije kod kojih se posebno ističe mera smanjenja plata i penzija. Međutim, ta dugoročno stabilna pozicija može biti ostvarena tek kad naša privreda bude znatno konkurentnija. Dakle, na toj listi konkurentnosti moramo da napravimo jedan značajniji skok, a uslov da bi privreda bila konkurentnija jeste restrukturiranje javnih preduzeća. Naravno, to također obezbeđuje jednu sigurnost u budućnosti i održivost u stvari, održivost efekata i konsolidacije i mirnijeg nastavka reformi, koje sa većim težištem sada na reforme, koje onda preuzimaju tu održivost budućeg rasta i rešavanja problema, odnosno otklanjanja scenarija, odnosno otklanjanja povratka na jedan scenarij moguće krize duga, dakle rešavanje problema duga na dug rok, sa dugoročnom perspektivom, da to bude sasvim novi zamajac u razvoju, da zapravo ulazimo u ciklus razvoja koji neće više imati takvu vrstu, koji se neće vratiti zapravo na ciklus recesije, gomilanja duga, stvaranja krize. Od ekonomije se živi, ali sve ukazuje da se i sa politikom također svakodnevno živi, pogotovo sa gotovo mitskim temama kao što je Kosovo i Metohija. Tu ima nekih dilema u smislu da li je to pravi put, taj unutrašnji dijalog, za čemu on služi suštinski, zar nismo dosta puta već tu temu pokretali i razmatrali i tako dalje, ali čini mi se da dolaze nove generacije i da nije loše proveriti razumevanje celog tog problema u srpskom narodu i među intelektualcima, ja pre svega imam u vidu. Smatram da je mobilisanje pameti uvek važno i dobro, pa čak i na jednom tako složenom problemu kao što je problem Kosova i Metohije. Tu nema jednostavnih rešenja, ali postoje rešenja koja bi bila podnošljiva za jednu i drugu stranu. Ukoliko nema razgovora i dogovora i odstupanja uzajamnog, ta nestabilnost neće se mirnim putem rešiti u nekom srednjoročnom roku. Znači, tu vreme ne radi ni za jednu ni za drugu stranu. Problem je u tome što potencijalni konflikt može da se razvije, da jedna ili druga strana pomisli da može sve da dobije i da u tom kontekstu izazove dalju eskalaciju sukoba i nestabilnost podgreje do razmera koja mogu da izazovu neko ratno stanje. Mislim da se mnogo i političkih i društvenih aktera već na ovaj ili onaj način izjasnilo o tom pitanju. Čak i oni koji kažu da neće da učestvuju u dijalogu su rekli da neće da učestvuju, jer nemaju očigledno šta da ponude kao svoje viđenje rešavanja kosovskog problema. Taj dijalog sada ulazi u formalizovan fazu gde se organizuje, vidimo za početak i okrugli stolovi. Dakle, cilj je da se što više ljudi uključi u sagledavanje situacije u kojoj se nalazi Republika Srbija danas kada želi da rešava kosmetski problem, da se sagledaju putevi razvoja kosmetskog problema
i da se vidi koji su načini da se sve to razreši na način koji neće biti potpuno poguban i koji će biti potpuno suprotstavljen interesima države Srbije i srpskog naroda, već da dovede do jednog rešenja koje bismo prihvatili i mi, Albanci, međunarodna zajednica. To će biti mnogo težak i mukotrpan posao, ali da bismo uopšte zakoračili u taj proces, moramo da izađemo sa nekim našim inicijalnim stavom i upravo taj unutrašnji dijalog treba da nas uvede u situaciju da predsjednik Republike može na osnovu saslušanih različitih mišljenja da predoči javnosti jedan svoj inicijalni predlog, pa da i o tome dalje razgovaramo i da to onda konačno uokvirimo kao naše viđenje za početak razgovora o konačnom rešavanju kosovskog problema. Kada to kažem, naravno, apsolutno je isključeno da Srbija prizna ovakvu samoproglašenu državu Kosovo u bilo kojoj fazi. Nažalost, tu se pokazale neke slabosti naše političke kulture i našeg političkog života, jer su mnogi to shvatili kao stranačko pitanje i odbacili su mogućnost da u dijalogu učestvuju, bez obzira na delikatnost i ozbiljnost te teme. Loše je što su opozicione stranke eksplicitno neke od njih odbile da u tome učestvuju. Očekuje se rasprava i u parlamentu, očekuje se rasprava i u široj javnosti. Mislim da je pitanje vrlo delikatno i teško rešivo i da je dijalog samo jedan pokušaj da se približimo rešenju. Konačno rešenje će biti proizvod nekih vrlo složenih međunarodnih pregovora. Neće to ići ni brzo ni lako, a treba biti negde i realan. Ono što Srbija bude zahtevala treba staviti u kontekst i nepovoljne političke situacije u regionu i šire u Evropi po pitanju Kosova i u kontekstu onoga što je faktičko stanje na terenu koje je u malo čemu na strani Srbije. Dakle, bit će to jako komplikovana stvar ako uopšte bude rešenja. Moguće je da se i tu, kao i u slučaju Bosne i Hercegovine, uprkos silnim naporima, uprkos mnogim konferencijama, konvencijama, različitim intervjuima, sastancima, opet ne dođe do nekog održivog i trajnog rešenja, već da se napravi nešto provizorno, pa kako vreme odluči. Mogli smo da kažemo da čujemo različita mišljenja, ideje, koncepti koji su često, da kažemo, formalno gledano u redu, ali su neostvarivi. Mislim, mi moramo da imamo racionalan pristup kosovskom problemu, da vidimo šta je održivo, šta možemo da dobijemo, realno. Možemo mi i da tražimo, da kažemo, Kosovo nazad, takva stvar nije realna u ovom momentu. Jer Zapad, predvođen Amerikom, smatra da je nezavisno Kosovo činjenica koja ne može da se promeni i da je to deo njihove višedecenijske politike. Znači, nije nešto što je od danas do sutra, pa nešto što može tako lako, da se koriguje ili promeni. Ali to ne znači da Srbija, da, kažem, se Zapada, jasan stav da nema podele Kosova za sada i tu negde srpska strana nema mnogo veliki manevarski prostor. Tako da taj dijalog, postaje se pitanje, čak i da se mi složimo oko jednog stava, što nema šanse, jel tako, da se Srbi slože oko nečega, šta sa Kosovom, jer postoje tu prilično dva nepomirljiva stava. Jedan je da je Kosovo gotovo i izgubljeno i da to treba dići ruke od toga, a drugi stav je da to nije izgubljeno i da se moramo boriti, ako ništa, zbog samopoštovanja, čak i da nemamo nikakve šanse. Ja sam negde zagovornik tog drugog stava, da se trebamo boriti za Kosovo, čak i ako nemamo nikakvu šansu, da bi poštovali sebe kao narod i da bi mogli da pogledamo u oči naše, da kažemo, naslednike, a i pretke u tom smislu, da možemo da se suočimo sa tim nekim istorijskim sudom kao generacija. Ali definitivno ta dva stava su nepomirljiva i mislim da dijalog ne može pomiriti ta dva stava. Jedni koji kažu Kosovo je gotovo, izgubljeno, treba priznati nezavisno Kosovo, i drugi koji kažu da ne treba prihvatiti nezavisno Kosovo, pa makar ceo svet priznao Kosovo, a nije ceo svet priznao. Imamo više zemalja Evropske unije, imamo neke zemlje koje sad povlače priznanje ili kažu da zapravo nisu priznali, tako da nije tu stvar gotova, iako smo mi vrlo često skloni nekom defetizmu i da kažemo gotovo je, nema ništa od toga.
U razrešenju složenog kosovskog pitanja očekivanja su da svoj doprinos da i deklaracija o zaštiti identiteta i interesa srpskog naroda. Ja želim da pozdravim inicijativu i Srbije i Republike Srpske da se unese jedna deklaracija čiji cilj bi prije svega bio zaštita i afirmacija srpskog jezika i ćirilice. Mislim da su srpski jezik i ćirilica ugroženi u državama regiona gdje živi značajan broj Srba. Dobro je da Srbija šalje poruku da će da brine opstanku svog naroda, da je pre svega prvenstveni cilj afirmacija duhovnog i kulturnog jedinstva srpskog naroda bez obzira na granice. Važno je reći da ova deklaracija nije uperena protiv integriteta bilo koje države koja je nastala na prostoru bivše Jugoslavije. Ova deklaracija se poziva na najviše evropske standarde, a to je pre svega zaštita jezika, pisma i kulture jednog naroda koji je objektivno ugrožen na ovome prostoru. Mnogo se spekuliše o toj deklaraciji, stvara se utisak da je, ne znam ja, reč o nekakvom jačanju srpskih, velikosrpskih i ne znam ja kakvih ideja. Dakle, naprosto to su u osnovi netačne stvari. Ono što jeste činjenica to je da svaki narod u vreme globalizacije posebno ima potrebu ili osjeća potrebu za jačanjem onoga što bi se mogao nazvati taj kolektivni identitet, nacionalni identitet. U tom smislu treba shvatiti i ovu deklaraciju. Jer je činjenica da svi ovi procesi, govorim o procesima globalizacije koji na ovaj ili onaj način pripadnike jednog naroda u rasejanju otuđuju međusobno jedni od drugih, da se kod tih ljudi javlja potreba da na neki način jačaju svoj identitet i to je ono što je zapravo samo politički odgovor. Ja bih rekao čak ne ni prvenstveno politički, nego kulturni odgovor na tu potrebu do koje dolazi u specifičnim uslovima globalizacije. Proteklu sedmicu obeležuje i format 16+1, odnosno susret premijera i delegacija Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope u Budimpešti, gde su najavljeni brojni infrastrukturni projekti. Pojačano interesovanje velikih sila za Zapadni Balkan, kao i konačna haška presuda vojnim liderima Herceg Bosne i samoubistvo hrvatskog generala pred TV kamerama. Toliko za večerašnje izdanje informativno-političkog magazina BN televizije. Sa novim temama Crno na bijelo sa vama smo ponovo za 7 dana. Hvala za pažnju i ostanite uz program BN televizije.